boo-boo. I wish I could get a helmet like that and a princess helmet like that and get those kind of knee pads, but I don't like them. But they protect your knees. Wow. Кто там? Почтальон Печкин. Принес посылку для вашего мальчика. There you go. He's a knee pad. Wow. Happy birthday, Tommy! С днем рождения! С днем рождения! Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба. I didn't know that was a cute helmet. Hi, Bean. Did you buy the ribs? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Томми, покажи свои наколенники. Покажи. Whoa, look at that. Wow. Knee pads. Do you think we should take that off? Well, I'll let him enjoy it. Happy birthday. Mommy, can you get my helmet? I want to take a picture of both kids wearing helmets. Okay, maybe tomorrow. Let's go bicycling in the morning.